Бардыңыздарга салам, ардактуу катталуучулар. Мына бүгүн Ош базары дагы ачылды. Кийим-кечек базары полностью ачылды. Азыр сиздерге тартып көргөзөм. Бүгүн 27 май. Баалары карантинге чейинки баалар менен сатып атышыптыр. Эми жаңы товар келсе, мүмкүн кошулуп келет дейт сатуучу. Баалары 500 сомдон 2000 сомго чейин экен. Улуттук кийимдер. Эч өзгөрүүсү жок, мурунку баалар менен экен. Канчадан канчага чейин сиздерде? Манат, кемзир, чапандар. Manat, kemzir, çapanlar, murdali, Мурдали ошондо. Кемзирлер 800дөн, Мыналар. 500-800 жакшы. Мурунку эле баалар менен экен. Мурунку эле баалар. Сиздерге детский кийимдер дагы обзор кылайын. Канчадан кыздар баалары? 200-250. Футболкалар 200-250дөн, Көйнөктөрчү кыздардыкы? 350-450. Мына джинсовка сарафан канча? 250дөн. 350. Карантинге чейинки баалар. Же кошулду бир аз. Ошол эле. Сиздерде кандай? Мен түшпөйм, кетет эжем. 300 сомдон баштап го. Сокодагылар. Сен ар кандай 350, 300, 250, ар кандай 200. Амма эң үстүндө жолдор бар 450дөн. 850? 450. 450? Бардыгы эле? Ар кандай 500 сомдо 400. 500-400 сом. Мотор мына 350 сомдо эжем атчы. 350ден жогору 500, 600, 1200 сомго чейин бар. Кийиз калпактар. Кийиз калпак таза фабричныйда. Пока азыр ошо мурунку эле баалар эже, азыр бизге пока жаңы товар келдик да. 400 сомдон эмне алатчы? Новинка товарлар Az жок. новинка товарлар келдик да, ошого сена мурунку эле сена боюнча турат. Новинка товардын сенасына карап коебуз да эми. Летний көйнөктөр канча кыздардыкы? Көйнөктөр 850-750 экен. Көйнөктөр. Шинсовка курткалар. Шинсовка костюмдар 900, көйнөктөр, узун көйнөктөр 1,5 экен. Качадан? Штандар. Мына чыт штандар. Мына штандар. 450 дедиң бе? Нет, 150. 150. Жакшы экен. Размерлер бар да? 150дөн экен. Юбка брюки, да? Юбка брюкилер канча? 350. 350? Жакшы. Көйнөктөр канча летний? 500дөн 1,5 миңге чейин экен көйнөктөр. 500дөн 1,5 миң сом. Новинка көйнөктөр 1,5 миң экен. Тоникалар 1300 экен, Турция. Кана? Полоска канча? 1200 экен. Турецкий тоникалар. Штафель көйнөктөр канча штафель? Штафелдар 850. Адам налар бар, шифондар 1000ден алат. Шифондор 1000 бе? Размерлери кандай? Размерлери кетерет. Канча? 48ден 50ге чейин. Сомдон. 350.
450, 350. Şortikler var mı? Şile mальчик. Mальчик qancha yoshda? 7, 8. 7-8 yoshlarga 200 so'mlik sotkalar bor analarga. Jinsovka şortikler. Jinsovkalar 400 so'mdan. Ne oldu yaxshi shorti? 400'den mi? Ne oldu? Basın kemik veresinler mi? 450 çok. Nakıdı göynekleri kança? Bunlar 250, bunlar 450, bunlar 350 so'm. Ne olacak shunaqa? 350, 350. Ne olacak şu an? 350, 450 falan. 9-12 yoshdagilar 450 so'm, ular 400 so'mdan 350 so'mdigi bor, 250 so'mdigi bor, cho'g'irdagilar. Burun kılebalar mı? Murun kılabalar. Novinka var? Var mı? Kulturkular da yok da taşta. Bunlar mı? 450, bunlar 450 de. Bunlar 550, bunlar 650. А почему не хотите снимать? 350. Kançadan? 650. Kilotlar kança? Вот 650. 650 kızlardık. Malçı kızlardık kança oldu? Bunlar var 450. Bunlar 550 son. Bunlar 350 son. Bunlar çok. Kızlardık çok. Na, kızların basmaşkalar kança? 500. 750, 500 kızların basmaşkası. 200'den bu. Bardık ile. Baldardık, kızdardık. 200'den eken kepkalar. Kızlarga Kızlarga, kiçineke kızlarga, baldarga, panama, şlapalar. 150'den var, 200'den var. Kançadan şu var. Nasıl 600'den. Nasıl 550'den. Onlar nasıl 450. Yakşı. Futbolkalar 800 eken. Göynüklerçi? Futbolka göynükler 800. Bardık 350 da ya. Futbolcu çocuklar 350 eken.